ikipe ya Zambia nabonye Zambia federation abati perezida n'iki cyo mukore akazi nabwo ndavuga ministre n'ibiki byose na perezida muri rusange ati nago birimo ragenda neza cyane igitego kimwe ku busa mu gihe Morocco yari imitsinda ikipe ya Congo Brazzaville ibitego bitandatu byose ku busa ikipe y'igihugu ya Kenya nganya ikipe ya Cote d'Ivoire ubusa ku busa mu gihe Gabon yari imitsinda ikipe ya Gambia ibitego 3-2 mu gihe ikipe y'igihugu y'u Burundi yari imitsinda ikipe ya Seychelles ibitego 3 ku gitego kimwe mu itsinda ikipe y'igihugu ya Madagascar nganya ikipe ya Mali ubusa ku busa mu ikipe ya Chad yari imitsinda muri ikipe ya Comoros ibitego 2 ku mwuka ng'imikino yabaga ku munsi w'ejo umuhuro w'amahoro kuri Stade National Amahoro warimbanije amakipe akomeje kwitegura mu buryo budasanzwe yaba ikipe ya APR Football Club uyu munsi ikipe ya APR Football Club iraza kuza kuba imiracimaka yerekana umutoza wayo mushyashya nkuko twatangiye gukora ku mbango nyambagaza ikipe ya APR Football Club bavuga ati isaha niyo ije gutinza gahunda ikiriki maze tukaza kumenya umutoza ikipe ya APR Football Club ugomba kuza kuba rwose arimo arakora akazi karemereye cyane urako biraza kuza kuba abitoroshye abe na gato kuri ikipe ya APR Football Club Dalikonovic ni uri murahabwa amahirwe yo kuza guhabwa ikipe ya APR Football Club iratangira imyitozo uyu munsi azakora n'umunota Thierry Hitimana niwe bazakwana nk'umutoza wungirije muri ikipe ya APR Football Club APR iragenda isinyisha abakinnyi batandukanye urako bagenda bakora akazi keza cyane ubwo kwa Rayon Sport baraza ko batangira imyitozo iri awikro nta muntu wemerewe kwinjira kwa Julien Meti ikipe ya Rayon Sport amaze ibisi barimo barakoresha test abantu bagiye batandukanye Kayiranga Jean Baptiste ndetse n'abandi bagiye batandukanye baraza ko bafungura ikintu cyitwa umwitozo muri rusange bari mu biganiro bya nyuma n'umuyobozi w'urundi twa Nduwimana Frank bari bashaka kuryo basinyisha maze akaza akatangira no gukina imikino igiye itandukanye ubwo no kuza gutegeka ko gahunda ziraza kuza kuba zigiye zesaye muri rusange ese biraza kuza gukunda ikipe ya Rayon Sport idafite abakinnyi benshi batanywe n'abamagara bari basuje amaze ati ni muze APR ni bari mu rabaga ati ni muze ni match iraza kuza kwiremereye mu muhuro w'amahoro kuri Stade National Amahoro abantu bicaye neza cyane muri stade Ewan umeze neza saa 11 z'umugoroba kuri wa gatandatu impaka ziracika tumenya ninde uraza kuza kubona intsinzi ya mbere kuri Stade National Amahoro mu ikipe ya APR baza gushinjwa n'itwa Dushime Olivier umusore bavuye muri ikipe ya Bugesera azana abantu ba Frodo Wardi birimo bava muri ikipe ya APR Club n'abandi Patrick ndetse n'abandi bagiye batandukanye ndetse n'aba Mugahinda God ni match iraza kuza kuba ari amagasa match iremeye cyane match y'agatuza ku mpande zombi hagati ikipe ya APR Football Club na ikipe ya Rayon Sport abakunzi umupira w'amaguru mu Rwanda abakunzi b'ikirori abakunzi b'ibintu bisa neza mumeze neza muritegura Stade Amahoro muyiteguye gute nzaba mari nawe ndizera ko uzabuhari deri kuzabuhari Stade National Amahoro ntabwo nabura birumvikana kuri wa gatandatu saa 11 imakazi zacika kwa gatandatu ejo yego nari niteguye bya 15 z'ukwa karindwi yego iyo ni ejo bundi pana ntabwo ari icyo gihe 15 z'ukwa karindwi bavugaga ko tuzataha hari umukino tuzataha stade hari umukino wa APR na Rayon Sport match zabiremereye match zabimeze neza noneho nkavuga ni ngomba kuzajya uwo munsi ngashaka ikipe mfana uzameze neza uzaba uri kwinyuma y'ihe kipe urabona ikipe ikina neza niyo ishakira abafana uzamenye icyo gihe ubwo reka nsoreze ku mugabane w'uburayi hari amakuru benshi arimo agenda avugwa ariko Erik ten Hag araza gumana ikipe yitwa Manchester United